Rere thirikari hamwe na mwena wa mung'ethaniro mehariirie kugia na miario kuhitukira bunge igie gwetha kihonia kia mathina maria magumeire muingi wa bururi na kunina ndugamano iria ikoretwo kuo ya kiuteti. Atongoria makanitha rungu rwa ngwataniro ya Kenya Prayer Warriors ni muritie miena yeri ndikagie na riciria o riothe ria kugayana thirikari ya nuthu mugate. Atongoria ya aria mekwaragia mari kaunti-ini ya Embu matongoretio ni John Marwa ni matugirite ikinya ria President William Ruto na mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga ria gwetha kihonia kia bururi miario-ini guku makiuga no ukorwo ari ugwati munene angikorwo thirikari no inyitanire na mwena wa mung'ethaniro kuona riu mung'ethaniro ndugukorwo na hinya wa guthurima mihang'o uria iratwarithio na mbere ni thirikari. Kini tungiomba dialogue ama kuongelesana hii mambo ya kuongea, waongee wafuate constitution, kuwe na opposition. Niturenda gwitikia thirikari yaraniria na megusana gutiri undu murito. Kuhana uguo atongoria ya ni mendekithitie kumbwo kwa wabici ya mung'ethaniro iria mukagira kigina gia gutwarithia na mbere mihang'o yayo kuma kuri magoti maria marengagwo kuma kuri muingi wa bururi. Na kama vile president alisema opposition iwe ya kuoposa ama kuangalia vile kasi ya serikali inafanya. Maya makihanikaga etikia dini ya Githiramu muthigiti-ini wa Kagio kaunti-ini ya Kirinyaga ni maikitie ritana ria thayo kuma kuri atongoria hamwe na a Kenya guku magitugiria makinya maria matacukitio ni President William Ruto hamwe na mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga makugeria gwetha kihonia kia mathina maria magumeire muingi wa bururi kuhitukira miario bunge-ini. Hizi zama tulizokuwa nazo ili taifa liweze kujengeka, moja katika tofali ya kujenga taifa ni sisi kudumisha amani. Tukiwa na amani tunaweza kufanya mambo mengi na tunaweza kwenda mbele kitaifa. Matongoretio ni muikariri giti wa kanjo ya Githiramu guku bururi-ini Sheikh Ruwais Ahmad Fazal ni ugite hari bata wa atongoria ya kunyitwo mbaru mihang'o-ini no matekurutirwo mikana ni arumiriri ao. Kila kitu itatatuliwa juu ya meza, haiwezi kutatuliwa katika barabara. Kwa hivyo tukae pamoja, tusikizane, tuelewane ili tuweze kuendesha nchi yetu kwa manufaa yetu sisi na pia vizazi ambazo zitakuja baada yetu. Langu ni kuwauliza wananchi wote wadumishe amani, wasikubali kuchochewa na viongozi ambao wako na tamaa ya kulisha tumbo zao. Sisi wa Kenya tunapendana na tunajuana. Atongoria ya mekwaragia mari mwena wa Kagio kaunti-ini ya Kirinyaga hindi ya mihang'o ya uheani wa irio kuri andu aria matehotete ihinda-ini riri ria Ramadhan. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni Wang'ang'a.